Kani kadai ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli dailu setas kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ka Presiden Draupadi Murmu kala sakhi dalade yakibenta baro jong ke rukom trai kamba pura jong ke sipai du riau nin kasi. Penbenau Menteri Korbari Amit Shah Basen ke Sarkar Pedeng kan sewanra ke National Counter Terrorism Policy and Strategy banyale persya yakikam pentri basharkai. Bat rai ke yang bishar bah kli du jong kari India ba amla ban penkala yakikan don thungkam hapedeng ke jinya chaprang jong kakam. Ka Presiden Draupadi Murmu kala sakhi yakibenta baro jong karukom trekam bapura jong kisipai du riau hinen kesngi habakapen nak INS Vikrant Hagowa kini ki kentum ya ki surface ship operation ki battle action ki submarine exercise ki air power demonstration bakan thup ya ki jingpen her bat penyu ki jan da ki fighter aircraft bat ki helicopter bat ka fly past bala penya da kaling sun ki sipai du riau Shuaya kani lapdiang ya ke Presiden da ke Guard of Honor ha INS Hansa ke balong ke Naval Air Station ha Dabulim. Menteri Korbari Amit Shah hinin kesini ulapan bena basyan ke Sarkar Pedeng kan sewanra ya ke National Counter Terrorism Policy and Strategy nak benta banyalek persya ya ke kampen trim pensyirkai bat ke jingkta ke kampen trim ya ke mariang bat ke lai pojing tau. Hakajing play ya ke anti-terror conference ba arsengi bala penlong da ke National Investigation Agency ha New Delhi usha ulong bahagi shipos nem baladem nadu balong menteri rang badu Narendra Modi ke sarkar kala shim ya ke lenti ke bating persya iki kampen trim basharkai ulong bakajing kentu jo umudi ba umdai ban island nisha dalele ru iki kampen trim bakendroy kadai kabalayo jingero nakaperthai barok away. Ka Central Bureau of Communication Press Information Bureau kala penlong ya ke jingpen khut ha khandai la nin kasngi ha ka balawan banya shimbenta de ke Samla Puli College ki BSF bat CRPF bat ru kinong shong dukan jong kathan habakran ha ke jingalang umuntu sarkar uba AL hek ulapin pau ke jing song sarong banya thu ba ke jingle khut ke de ka rukom bala jule nadu menchwa haman la ka wei pa ka wei ke ying ha Meghalaya. Habakan tu ki priyo pakin shim ke jingkit kle ban pen khut pen suba ya karut ka kiar ba ki jaka badan saudong jongki uba hek ulong ba ka maulanong kalayo e ka nam kum ka shnong ka ba khut tam ha ka doba Asia de na mar ba ki nong shong shnong dala de hi kila shim khya ban pen khut ya ka Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma nin kasngi ulong ba ka sarkar jung kalabo ik jaka sumar ki babyang na ka banta ka jingpang bampong ki bala ban a jing sumar hakador ka babit ha ukarwo bula tho leng ba ka social media Menteri rang ba ulong bada ka jingya chaprang hakaliang ka medical science ka jing sumar ka jingpang bampong ru kala nangkala bat kinong pang ru kila ban koin Ulong baha Assam leng baka Assam Cancer Care Foundation ACCF ke sarkar kalabu iki center banyarap iki nongpang kibayo ya ke jingpang bampong bat kala penlut ru kumba sispa lai pausan klur tingka na kabanta ban shina ya ke South Lake Hospital hakaleng ke jela kene kadai ke AKASHVANI Shillong kubuan lam shapi ya ke kubor Haba beteng biang ya ki kubor kayeng bishar bah khli do jong kari hnen kasngi kala rai ba ya ki kendon thungkam hakikam sarkar amla ban pen kala hapdeng ke jinya chaprang ke jing thungkam lamda dei bala batha ka kan hun basan hut kinong bishar bala khli do Chief Justice DY Chandrachud kala ong ba ya ki kendon thungkam amla ban pen kala hapdeng ke jinya ka kam shisdin bala stang nadu shuwa kapor ke jing thungkam Kakan huan ka ong baki kendon balajit kemdai ru banlong ki berate da kanu an baki de banlong katkum ka artikel ka bakhat saw jong kariti sensyari ka yang bisar da ka we ka jingmut ka larai ba ka jing thongkam ka de banlong ka bakhot basuba bat ka bom nyoben yanu ru
Kaseng Congress kala sedang yok bor biang menta hadian ba ars pa angot kinong tre jong kiseng san partai bakentup ya ke NPP ka BJP bat UDP na West Shillong constituency gilalet pinaso bat kaseng Congress hinin kasing palay. Unoy halam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Bala. Ulaong bakane ka long tang ka jing sedang na mar kidang don bun kibe ru kiban na kiseng san partai ba pher kibala kwa ban pinyaso bat kaseng Congress. Ulaong ba kibe kiban sa pinyaso hadin kilong kinuyalam jong ka TMC kiba nanong thamay. Kahinyo Trap Youth Council HYC henen kasngi kalapan long ya kajing alang pat ba hamot pran ban pensai halo kajing nang kiyo kajing pendon kam ya udrok ha kajala dah kabakan turu ya ke sorkar bakan le dah kabating ya kani. Ke HYC kala dawaru na ke sorkar badai bantung nibu dah kakan pulit ke bakarpang banyak kun persya iki kambam man ke bedai bat udrok bat kenturu ban shnaya ki rehabilitation center hakaleng kejala. Banyada na kinu kicing pinmi ya ke huri hura lapan up da ki bor pahara rengkat ki pulit hasaudong kamot pran. Ke sorkar kala kular bakan ai kicing dawa jong ke HYC hendai ke HYC ke dawa bade banda ai da ke jingtho bakan kamskem. Ke HYC kala maham balada ke sorkar kamla ban pinbiang ki jing dawa kaseng kanang pinjur ya ke jing yaki. Ukana bapule haka PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mauplang ulapan pa ya ka sub jing start babon sertap jung da ka bayo ya ka nam nong job hakikadan ba khli hakikat to ka ni ki kinhon haka state level kala utsav arajar arpausaw kabala long haka south tarik menta ubna ha usosotham auditorium Shillong. Unew kena puli balapan pa wela kasap bat jing angnut ula kring ye kinong bisal bat nongwan pet kairu bat ula long ubaneng kong hakijing ko baper kentup hakarwai kenhon hakarwai marway hakashat kenhon shat marway bat haka 2-dimensional art bat kumjuru hakatem sur marway. Kejing job jong unew kena kapen palang ya kejing tre shirhem bat jing jing kersan jong kinung hikai jong ka PM Shri JNV Mauplang. Ke All Meghalaya Karate Do Association AMKA kelas sedang ya ke State Karate Championship ke Balaipo ha JN Indo Stadium Hapolo Shillong hinin ke sengi. Ya kini ke jingile ka ke banne lai sengi bala kersan ke Directorate of Sports and Youth Affairs lapli da Deputy Chief Executive Member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council uba pensngan NCM ha ke jing don kat General Secretary ke Meghalaya State Olympic Association uba finally El Pariat bat Joint Secretary uba P lalu. Mentakas nam ke dan saus pa san pun rengut ke nuye shimbenta ke banyakun hakikadan baper nadu ke bahan rius nam hadu ke balahe. Kato ko kubol kalakun na ka AKASHVANI Shillong haka po prabaji nginya so bat ka AKASHVANI na Delhi na ka menta ke kubol. Kene kedai ka AKASHVANI Shillong.